Uba Apolindo MLA ka West Shillong constituency menta ka khanyo tarik risau ajarsan ilalet banjurep ya ka stanjip yodo hakabe de ki sura ki pai kinala ba ki we de ya kani la penbet ki shipho ki dor varshnam ki baha papo ka West Shillong constituency hakani ka jingwan jugo menta ka singi lawan sentral lang ki tina jang ka PHE PWD ki menteri ka Hima William ka Shillong municipal board ba ki we pan Ulang ru baka pisa atusan klur kan long kajing rap na kabenta kajing kayodo ban penbha ya ka ula ban rap ru ban adu usnam arja pu bumlong shu kum UMLA te hadin bagi pat ba ki ai biang kajing piskam ban long biang kum UMLA ula thu ba un pen thamai no ban pendap hapo jong ka ayam Christmas Jurep jong nga local MLA jong 18 Shillong West constituency day kaba nilai pembaik dekat pada sinjuk jong ki shpo dor varshnam represent de barok di dor varshnam jong ka West Shillong constituency di hakani syajim swanjuno amadarasi senar lang bagi officials lagi department jong ka PHE PWD NHDICL SMB muda di kekam pembakalan menta ke kategori address ini hentam kebiri kat membundi kat kecil kurut jadi semua di hari ini kebenda membuat layak sekomentan kan ini department lain department berok ini Shonglang kata PHE PWD SMB dan NHDICL dan approve dan menjur dia ke alignment mencapai nomor kini ke barium kalau rib balat bat ki paipum kila tap bat tam ailat cu ki good cukup di nalor kata komisi benta jong implementation ya kini ke rejuvenation of Yodo project lawan bertenahi hangni hai Yodo da menteri rambak kaji dan berkat jong ni di kedua ke arsan growth dan take care di kini kecil KBD but Yodo but hari itu sedang pada portion dua hub Shillong Central Division di but nanti cross secara national highway kepada represent tangga segi tengah NHDICL di ini di jimteri kelah away kalau ongoing lah ai ke sanction kecongga Yodo ini kalau ongoing di masa mentah dari tangga ni di alignment of water and pipelines jadi ini department kelapan bagi depth dan yaki drawings and estimates dan hari kedua pada kita report yang sangat ini nambah ginapan ketika bah ikan lekap gilapan sedang no masenyo yaki drawings and estimates ini satu nak kalian jom officer in charge jom national highways sudah dekat ini barulah brief ialah dapat create estimate but saat mentah saban tender di hasil bikin tender kalau on you one ban share the drawings but estimates office trikam jona nang bangin la ban ai go ahead dan dia balada gedung gaji penkelaru min ai cukup akan terbuat dan juga pakan besar itu dan ke stretch kaba dibanding nak yang jona di central division ini gelaran pada section di gelaran mereka stretch kaba apa Isha highway dan ini kita ke estimate NHDICL kalau ready saat sedang begini akan cross check lagi drawing but any additional inputs kalau juga plan di lagi bantu ilalak tender hadirin makumi ke jemput na ke office jog issue dor varshnam di nilai page tadi dan kini ki stall ki bah jelisha muda kalau dia banjir yang kontraktor dari kedan to complain now way Mr. Wenka di yang ini ngelong ba muda dan ngisong hibu chairman jog muda dekat officer nomor ba kinum la ban shui yang ja untuk ini kan nomor mentak
lah ke tem jongki anti social activities ke di kawai kata baar sakawai bila saya keluar dalam dorong kanir ada isu lasushna yang share di bahasa barat ini tilang unused di kini gerak lang kerja itu kebangan sa idan dekat Jerman juga.